Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kaseng Meghalaya Football Association, kabalang kasenjok kabapet yaki jinilakai football hakajala Meghalaya. Hakakat saw terek mutaw naitong kalalum lang yi kena ilakai football. Nakaleng ke district jong kajala, shwa bansai kakanhon ilakai ke Bapura. Kabanet yesementa hakalempung ilakai ke Bahe jong ni kathan chitela mingi. Ya kabalatep kum ka sub junior North East Zone. Kaban salong hakajala Meghalaya hapok kini ki khendiat banai banwan. Nakaleng chairman jengka Youth Development Cell jengka MFA uba sunai CM habai kren bat ka Pati CTV ulai tho bahaka ni kelempong ilakai ki kenhon ilakai nakaleng kijela jengka than chitila mingi kari India kin sawan bani simenta banyak ni ya kanam nak do jengka ni kelempong ila ayali keleng-keleng shwa sigi district borokot ila aywan sha Jaintia sha West Khasi Hills nota Shabhoy bat East Khasi Hills de ki badai la ki jong ke association ki kia Kibadai sa West Khasi Hills kila yang Stone sa Jaintia kiwan hajuai Boy kiwan habo Boy Rembong kibadai sa East Khasi Hills kiwan hong islo tingila ile mentala kamba arbanai ingila phase wise ke kemudian ka first phase second phase berkani ke third phase hadin kani pada ingin sa don sakawai pada ka bangin sedang senon ka coaching camp bat ingin sa senas non tak dikati kajin sisa kani ka sub junior bat ke junior ka don suara kini kita Taiwan bat ka final round kini ka ingin hab ile show qualifying round zone kemudian cakap dengan North East Zone kemudian pilih asal ini apa Mizoram kini kasih nama tak kemudian kini new utility stage kemudian apa ka niki North East kini le lang teh Mizoram kan ti kiba qualify pada nang to atli ki champion bat runners up kin select pada sa main round ti ko masih tu lengkap kendiat hakini ki Asnam beladep ke Meghalaya ka qualify ki main round men hakini baru Asnam ka men Asnam lai ka apa hidup final tambah kasnu bo karem no apa final hakini ka Asnam ka ba men hakini ka Asnam arajar kan ru kapoi hapok final round lu hang turu karem hak semi final di macam senam ketika jing poi jang Meghalaya ketika bah kerpang kamu kalau apa hidup final kan di mentau senam ingin nya persang ki dong katuan ingut ki kena ki badang biang karta ki bala don macam senam ka tim di bar jing wan lang jing kini ki kena ki ba nang mi mentah ki ba hambit singin persang mangin nyelek kai biang kamba ka tournament kidang supha bagi omagin lo ha Ograi August malong kaya tarik 45 pentip